Abanyeshenjero abakuru kutebekanisa omukoro gw'okuhindura obutegetsi omu kibiina kya PLU ababa barimu Honorable Ojara Mapenduzi, Honorable Mureka Mukama, Honorable Adrian Katsime n'abandi bagira ngo aha mukoro ogu beetsire abantu 500 bonka nk'omuringo gumwe ogw'okwehara okujanjara kw'oburwaire bwa Ebola kandi nabo abareije nibaija kukuratira ebiragiro ebitairweho okurwanisa Ebola nikwo kushaba abantu kubikuratira amikutu. Okulaba mbu Secretary General omujja ayingira office era enkya tujja kuba n'omukolo wano ku kitebe ekikulu ekya PLU. Tugenda kuba n'abagenyi wano. Abagenyi tubadde tusaba abalala baleme okujja wano olw'Ebola. Mubeere gye muli, tujja kuba ku mikutu gyonna, social media, tujja kuba online. Tusuubira abagenyi batono nnyo, tusuubira nga ba cabinet members, abo ba members ba parliament, tusuubirako n'abagenyi ba SEC ya NRM tugisuubira n'eyaffe ya PLU. So tusuubira abantu batono nnyo. Balala bonna tube tubasaba muleme okujja wano ku kitebe akafo katono, abantu bajja kuba bangi nnyo. Naye Secretary General mpya ajja kutambula mu ggwanga, ajja kutambula mu bitundu byonna eby'eggwanga ayogere nammwe ng'amaze okulazibwa enkya. Nchakare ntiza kuba tuyineho abantu bacabesirwe abarinka bitano abarije kuba bari aha kandi batumanyisa ahabw'endwara ya Ebola eriyo mu ihanga tutakabasa kandi kwetesi abantu bona binji bakije omwanya ogwo mwanya tumuhango mnonga kandi nahabweco ntaza kwija abantu bace kandi omukoro ogwo kwa swearing kwa SG no mukoro muhango omupRU ahabo kuba Secretary General omukibiina kya PLU namanyisa kihango kandi nano kureba ebibiina bya PLU okubirabe n'ebigendo misho. Aba bayongera bazira ngo beetsire bamwe ombarukora orubajo rw'akanisa government mukoro ogu nk'omuringo gumwe ogw'okworeka enkwatanisa nunjo bibiina byona n'abanyayuganda. Abajja ku mikolo gya PLU teyita mbu bano ba party eno oba party atuyita buli omu era ffe invitations zaffe zigenda buli omu. Tugenda kwita NRM buli party tujja giyita, tetuyita abantu lwa party gye bavaamu wabula kukolera ggwanga lya Uganda. So tugenda kwita buli omu, mujja kubalaba wano enkya naye saa 11 mbasaba mubeerewo nga vice chairman waffe agenda kwogerako eri bantu ne Secretary General omujja naye ajja kubaawo. Yanga turukombe kwa sente zonka nibyombe ihanga ndyombekwa ideas nashi ebiteekateeko. So okutaho mukoro muke Secretary General akahereza Secretary General Batuni omusya tikikwetengesa ngo oshoze sente nyingi munonga ekikuru no kugira ngo abantu barebe ebintu nibigendo mu meisho kandi obwebembezi nibigendo mu meisho ahatari okwebembeza sente. Beitu kubabuzwa byo kwindra Secretary General David Kabanda kutaho Fadil Twaha bazura ngo beirarho habeire nakora kurunzi kandi kabarinde barebondejo ecara kore gashakwa Jimmy Muhumuza.